pasian kamal pulak the na yinga hun man pha ang pia ibiak to pa pasian min kapathi tunia ki kop ting thu kong tel khiatin thulu ding ina khasyang tho hong tun khil le hong tun ma kilam dan na che thui ding hi Acts chapter 2 verse 2 to 3 isim tak chiang ina Pentecost ni na khasyang tho pen hoi pi le mei bang ina ong tung he hui isi chana revival lam gen wa ma lai siang thwa za le so mi thum ve na dinga mei isi chang ina sian swa na le thu khen na in na gen wa ma zanga le so mi le kwa ve na ding he Pentecost ni khasyang tho ong tun mai na juda tangina makai ding sol ta ding ong tel na wa thunget na le lai ai san na to Matthew ong tel hiaw hi ayang Pentecost ni khasyang tho ong tun khitat siang ina neng le tak sai ding ina upa sagi te khasyang tho wa kidim le pil na to kidim thunget na tong tel hiain Barnabas le Saul zong missionary ding in antan thunget na to Saul hiaw hi Saul ta ka lian som thum aneu khat pan thum Saul ta ka lian gu ka aneu khat pan gu ka om ding he Peter khasyang thong tan mai na Pentecost mai na Jesu thum ve naniala Matthew sunga som le gu ka om dinga ayang Pentecost nya khasyang thong tum tak siang ina Peterin singlam te nan tha pau Jesu pen pasianin to pa le Christian bol kin tai chin hang san takan nana ke ni tuan mi te lung sim sukha mi twani na mi tul thum bang pian thang na hi hallelujah amen